se si ade wiase ayeku pa wiase hu be hye obi na wo hye coat pa na nso coat ni efe na nso adwen eda ne tim adwen Nyankopon obo soro bo asase pe ene wo be hu adwen a eda ne tim se si ayekoseka asam a esi wo na bemu a fefefe kama wa peso police fo atare a hye ne kama wo hia na no wankasa wo yema hyew se birim na chese sekra kronfo nyina ye steady tie ne edi akire watch kronfo ye ne wa address se police station no watch kronfo de ne police station no ode ne police station no you bring your card so wo she police atare nti wo do card be ba ne akire se wo ye adwuma we office be na wo ye bisa brantie sa ne ne ma ne nyina particulars ne na chese wo ni bi na so wo ni bi dia na ne police atare no wonya wa hifa wonya wa hono ni asam no me de me nji asam ne nka bebere ma yan kope kwan ofa so a wonya atare ne hye ya ode ba sek bechi obi a posifo no so achi no ma yan kohwe mra sese a oche so mkohwe ne dem omukonya gotai owo gota nko mienu egu eho e na posifo camouflage no so wo uniform na nka se de ne avoga ne ma me ne papa tro na nyina ho Jariya ne betimi akere no so na wabegbogu asum avoga se ni kromunia kromunia avoga Hassan avoga na Hassan so de anka police atade okofa ne sa yede enti ze gotari yesi emienu enegu ni dem camouflage no so ebi wo ho e na wo te say oh brai wa fa ne ho rough hwe camouflage ni bi kra ne we new uniform no said the wesi afa ho de new uniform na kwa wo hia no so wachewa wo ye den wachew odo beko ai wo ye den wachew enti ono so say chief man go chief man na chief man mo abasa yakopa no ene yakopa no they say yapana ne ho asem ne ho asem ayedeja wo nti say police for say omwa ba bi onya atade no won kirem they say ono atade no ko different nyina o obi wo ho age say when o de che ba IGPA akwa bi pa monta ade ni bi omenim se mo na mama na iya na me kofa ba bi pa wa pam bia wa hange wa hange o police atade o dai wo ton wo kwan ho ana eno na minim se wo ton a ne shop nim no o wa pama na wa hange bi ba ama story out the buy said e esi koye no ni papa hu a menya posifo adwuma anye de o munya hwehwemu hu ha wa kwane ni suban sitie na bia o adwen bi bebo o mo amfa mo o mo adwen aben no o de bebo o bia wotimi amfa ba bi akwachi wo bi aba sa posifo mo nyina mo lock no mo mfa ne mfa mra kwan na onu mom susu kwan official onye posi ni but baby akeka kon wo bunu mu bra mi ntie because one day no make a throw me say possible when mu ni yes ana menya wona make a throw yeah because baby onya uniform no free Kromfo no ebi omo atete na acha omunya no ha wono atimi fa akire koche no koye mpo ye de he agentia e ba se no yes atade na hye no atade na se wo se ye fa no wo kwan bi so a na wo boa wo official onye police ni ba omo mi se mu ye na wo hu ni background ba be fiba ko ne ye de he exactly eni se de bia na ebu atan that is my point ko se wa fa atade a hye ye yinti no ne ya bo no preko pe that is my point yeah yes womotu omobu ase ye nhwehwemu de enti obi wo kra na e de enti na hackers no yetimi sisi bi no kwa omo a na e bi se wo ya de ne mo kan ni na very very good but first point ne say atade na hye no ye nhye ne sa akeke wa ya ade wakochi obi de naba na so atade na hye no so ye kro no bonso no me na make a to say baby wo ho a makotwam wo baby a wo so o mo ton bi wapam na menim say I pansin say ana eno na menim say suppose for ye bisa ne so say atade no nya awe me da say wo je bretwen kwentwa makra